uyangibona kodwa ngiconsa kanjani ngifuna lapha emhlanganweni mama babone ukuthi cha angilona mina lekhansela eliphashini angilona ikhansela mina womama uyasibona lesisithathu uyalibona leli bhlukwe all the way from Egypt just la khona ngisho upresident Cyril Ramaphosa Saylandwe yimi lo mama ngithanda ukuthi nginonkosikazi othanda izinto ezitsetsile hey ngeke wena vele ubalonga uthule batheleke nje oh madoda siyabingelela ekhaya elikhulu ngiyathemba ukuthi nonke niyafika mana khulu babe kufika ngiyahamba vele Ubisi baba. uyabona nawe uyabona nawe uyabona nawe Ubisi baba awuzwe uyayibona awuzwe khulu babe Awuzwe. shawa isikhathi awuyenzanga appointment khulu babe ngoba ngiyungayenzanga appointment ngiyahamba ngoma khansela ngizosasazela ayingeni indaba yakhe no ngizoxoxa nje naye la kancane bese ngiyahamba wemama ngisafuna ukukhuluma naye kancane angifuni mawuhlangane naye phakathi lo nama ngimfuni nama ngimfuni mama indlela senazithi nama kuliyakuthandaza yebo mama no asixoxe la okay ngifuna sikhulume Eceleni, eceleni no, njengamadoda yebo hawu kasingangamthembi nasingapha mama wena mhlathi mama singapha mama yayicula wena sitshela ukuthi umuntu ihamba kahle yonke into mama ihamba kahle mama angithi idingo zomphakathi uyazi ukuthi ndoda ayifezile khathana ngiceda kuthenga imoto entsha kanjani ndoda imoto entsha ube wazi kahle omhlophe ukuthi amanzi emphakathini awekho okwesibili intamkokozi yaqhuma lapho mama yebo mama uyabona mina naye lo muntu lona mina nina nobabili yes angiyithandi le ndoda ingena la kwami yebo mama ngicela ukuthi le ndoda le ingaphindise wemama le ndoda yakhe iyasebenza manje sikhuluma ngomsebenzi wakhe omuhle awenza emphakathini ulungile-ke mayisebenza wena ungenaphi-ke phela mina enter mama nge-English enter inside mama akusaright uyakhumbula ngikhumbulani manje hayi mama mama mina hayi mama shayingo that's when lesingenze sihleli kade ombalekayo lalela-ke umama uyasibuka mama yazi kune-series lapha ku-TV esiyenzayo thina sobabili khona sizoba nomsindo hayi saxoxa kahle mama ukuthi sivele sijabule kakhulu mama sicela usithele manje sicela usithele mama uyebabhodi wena sekubeyini uphethe sibili njengamanje ngifakela manje imali ngifakele imali engango-25 mana sithi aseqhuma 25,000 vele angenze kube u-35 no 45 sithi aseqhuma angenze u-45 hayi siyaphuma 35 wemxhaso ukhansela azoyakha mama wemama unokuzuhle kanje yayinhle nemoto mama imxhaso u-30 mama sikhuluma ngemxhaso u-35 ayikho-ke akho mali yatholakala mama nalemoto enhle kanje okay mama nangokonyanyave mama ndaba nakhiye mina ngiyeke phansi nginikeza le mali mfowethu mase nginikeza le mali ungithembisa ukuthi uzonyamalana iminyaka intathu mfowethu ukuthi umxabanisa yabona le ndoda isizovulelwa yimina myself sukanda sukandelenyana awuhambele phinde ngikubonisa la kwami wena wena hamba emotweni uhambe kodwa ayikho ngiyawuthanda umsebenzi wakho yazi umphakathi ujabulile ngawo ngumuntu bo wena ufuna ukuthithizela ungene kujona ayibona le ndoda sabi lo muntu yindaba kule kumletha la ekhaya lokumletha la ekhaya ungimela ngisengizofaka ibhlukweke wena ufaka iskate